abantu bakamago chaliri senate yeyo ebira bikana kobali ya senate muntu getaga chali ne chibesa chikuru ku 60 million shillings pero ma senata atakira konyora 1 million shillings wa senata bakangichira, and this I speak it for the first time. Kangichira obisi bakante yosoro tuanyore 1 million naye toe 1 million tokonye omudijio kabatebi moko tekerere kina. Why do you listen chibesa bakantebia aiga abande bakantebia nga ayiro bwata CDF ntuto bwati CDF yaitombono yaikire akanyora 1 million abande bakamagontebia mbaye kabatebia ne karakariri na aligiri 500,000 wona nainche ngekero muntu na tade koigwa mbanjirane bakateba yaya ibate bayaya bakante imbaye chibesi chiechio. That is why you saw what happened. Abande bagasoa bunge batamaje batatekerere tikende batamaye tekende bagasukumo mugata monda lakini ngendo kiangeche timonda mikiangeche tekertu arenga mangana ri impeachment ana ikaranze the senate ngoli ri mugako yo monda who is almost in his 60s mugako savri enseye agotenene gune bina kobo uri kwa maswali na bana basinini bana bakomo chori tinkaranze taria tore na omongina Joyce na bana bahe bakomo chori abana bande bali county assembly ga baikaranze te opposite bakomurama baikaranze ari bakomo ngongori asa ikaranze ari abege toko bakoiga baramuno komo ngongoriga bakanere chinyomba HBC county 30,000 allowance every day for 5 days. Parigaria, Pakomokoraiga, and Koreaniga Sandaka. And I remember the only thing I did, I just prayed. To Alenge US, Ekaron Karansit next, to the White House, the president, Montoring next, Akuru Gladys Wanga, Omo Governor, Ochole to the Kiamakia Odiem, Akarigi appointment the president, Agacharia. Akagenda akatoka na watu nera sendege tukalanda nera US akatoa renga se business chamber akanyore deal a investor ogo pump 1.5 billion kwa gacha a fish production plants aliyo mapei ogaba noito kali koruga boso amina de motonto abaibya kubwata go tijaba ibi takogena na Nairobi takogena ndi takobeka ke toko boli osoron kimogo chekeri governor bono njena atika kukwana naenda ratima ndi na kwandera ngatera mweru wanirire kiagara muri ko bwata mutakifite barwanirire. It pains me that for 2 years we've lost 33 billion and we are losing investment. Abana wame mutare wanje musabire county ese giye tokurwa na bosongo. It is spiritual abalandi abaikaransa. It is spiritual every day tokosabira ga bosongo yuko mcharo kembe tembe yuko nyeme suri. That is what is happening. I am telling you. To sabere county to mukako yoni gate betuku by force charo kama temboy gate banjiro molisia agachaki wese mugambyo de wese kago tenda for 2 years atakiriko batebe for 2 years na akolirega tatakiriko tenda ko bayi reporting aya na bwatra bayibi na bwatra nyarebe ega siku bwatra bayibi ne yabaskari ne kwa bwatra bayi police babusiwe ko resaba na hicho ebiyo gosero bobe utangasa kusarira abana babande amalieta abantu 15 basali chikaria abande chi contractor pesa nchiyo bosongo abantu bali mete chipara chibese chiyangira basoka abande babere auction abande bakule. Nobody is willing to ask nkichi akolera. What we are only willing to ask no kuikaranzaga tulia mamrama kaigo njoo mikutano sali mikutano bae 100 bae 500 nana musali mikutano mogo chabogirango mwabanga the same thing. Nko baka bakumu mwenye kukura ngozoro tuwa kama magorojo.